Hello everyone, and how are you doing? I hope every one of you is okay. And if you're not fine, just stay hopeful. The future hides the best for you. Anyways, in our today's video, we're going to study the verb to have. This is a very important verb in English, and we cannot cover each and everything about it today. This lesson is going to be part 1, and we will come up with many other videos, maybe probably part 2, part 3, and part 4 on how to use verb to have. It is possible that you often see people using this verb to have and you are like, how best can I use it? This lesson was made for you. Muraho neza. Uyu munsi muri rino somo tugiye kwiga verb to have. Verb to have. Uyivuze mu Kinyarwanda yaba ari kugira, inshinga kugira. Uretse ko mu Cyongereza ishobora gusobanura ibintu byinshi bijyanye n'icyo ushaka kuvuga, bijyanye n'igihe uri kwivugamo. Niyo mpamvu rero muri ino video tugiye kugira part 1. Ni igice cya mbere ku mikoreshereze ya verb to have. Tuzagira n'ibindi bice part 2, part 3, wenda kugeza nko kuri part 4. Rero verb to have ni ingenzi cyane. Ndagira ngo uze kureba ino video yose uze gusobanukirwa ibyibanze kuri verb to have, hanyuma ibindi nabyo nzagenda mbisobanura mu zindi videos. Uyu munsi turaza kureba by'umwihariko ku mikoreshereze ya verb to have, ariko igaragaza possession. Icyambere igaragaza possession, ibyo umuntu afite. Ibyo ufite, ibyo bari abafite, ibyo dufite twebwe, iby'ikintu gifite, possession. Ibyo umuntu afite. Let's explain it as simple as that. Cyo ni icyambere. Turaza kureba kandi verb to have igaragaza relationships, amasano umuntu afitanye n'undi. Tuyirebe kandi igaragaza characteristics, ibiranga umuntu, ibiranga ikintu runaka. Lastly, turaza kuyireba igaragaza obligation, itegeko. Umuntu ashobora gukoresha ino verb agaragaza itegeko. Ushobora kuyikoresha utegeka abantu cyangwa nabo bakayikoresha bagutegeka. Hari ibintu bashaka ko ukora byanga bikunda. Nibyo bintu bine by'ingenzi tugiye kureba ku mikoreshereze ya verb to have. This is a very important lesson, isn't it? I believe it is. Ariko mbere yuko twinjira neza mu isomo ryacu, mwibuke ko turi kwiga dukoresheje uburyo bwa online. Turi kwiga dukoresheje Google Meet. Turacyari kwiga. We have been doing this for a long time and we are still doing this. Abantu rero bashaka kwiga privately mu buryo bw'umwihariko, mwanyandikire kuri contact ziri kuri ino screen, mwanyandikire kuri WhatsApp, hanyuma turebe uburyo ushobora kwiga. Aho waba uri hose, whether you are in Africa, Asia, Europe, America, any part of the world, ntugire ikibazo cyo kunyandikira, hanyuma utangire wige Icyongereza cyawe. Kivane kuri uru rwego kijyane ku rundi. Waba uri umutangizi, waba uri intermediate, waba uri advanced, aho waba uri hose turagufasha ku improvinga Icyongereza cyawe without leaving your place. Utarinze kuva aho uri. Are you ready for today's lesson? Ndizera mwiteguye isomo ry'uyu munsi. Reka dutangire. I have, fite. You have, ufite. We have, dufite. They have, bafite. Urumva turi gukoresha subject igaragaza ukora igikorwa I, njyewe, natakiraho verb to have. Fite. I have, fite. You, wowe, ufite. You have. We have, twebwe, njye n'abandi. We have. Hanyuma they have, bafite. Bo. Noneho kuri he, kuri she, no kuri it. He, subject igaragaza umuntu w'igitsina gabo. Ntabwo tuvuga he have, tuvuga he has. He has, afite, umuhungu, and ni Peter, ni Paul, ni Alex, and many more names. She has, afite, umukobwa. It has, gifite, ikintu runaka kitari umuntu. It has. Nuko dutondagura verb to be muri present simple, tugaragaza possession icyo umuntu afite. Reka turebe ibyo bintu tugende tubyongeraho. Noneho ufite iki hano? Ingero. I have a notebook. Let me show you the example. I have a notebook. Fite
ikaye. I have a notebook. You have a pen. You, wowe ufite ikaramu. You have a pen. We have money. Dufite amafaranga. Mutukuchiyo nayaberetse. This is money. You expected me to show notes. Mwari mutegereje ko ndi bubereke notes. Okay, alright. This is money too. We have money. Dufite amafaranga. Urabona tudafite amafaranga. We have money. They have plans. Bafite plans. Imishinga, bafite ibintu bari gutegura, plans. Hanyuma kuri he, she na it biri different. He garagaza umuhungu. He has good ideas. Afite ibitekerezo byiza. Good ideas, ibitekerezo byiza. She has a laptop. Afite laptop. It has a big head. Gifite umutwe munini. Ni ikintu runaka, wenda ishobora kuba ari imbwa, ishobora kuba ari inka, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitari umuntu. It has a big head. Ushobora kubona nk'itungo rifite umutwe munini and you say it has a big head. Iyo ni verb to have, kugaragaza icyo umuntu afite. Mfite, I have. Ufite, you have. Afite umuhungu, he has. Afite umukobwa, she has. Gifite ikintu runaka, it has. Dufite, we have. Mufite, you have. Iyo you ni ubwinshi bwa ya you ya mbere. Mufite yari wowe ufite, noneho mubaye benshi. You have, nanone muraguma muri you have. Ushobora kuvuga ngo you have good ideas, ufite ibitekerezo byiza. Uri umwe, mwaba muri benshi, nabwo nkavuga you have good ideas. Hanyuma they have, bafite, bo. They have, icyo bafite ushobora kucyongeraho. Ubwo ni uburyo bw'emenso, ni affirmative form. Twavugaga icyo umuntu afite, icyo mfite, icyo ufite, icyo bari abafite. Noneho se turi kugaragaza ko tutagifite. Twabikora gute? Dushyiraho do not. Do not. Fata subject ukora igikorwa. Niba ari I, niba ari you, niba ari he, kugeza kuri they, ugashyiraho do not. Ibyo ukabikora kuri subjects zose, ariko kuri za zindi eshatu, he, she na it, ntabwo dukoresha do not, dukoresha does not. Hanyuma tukongeraho have. Navugaga ngo I have a notebook. No, ntayo mfite. I do not have a notebook. I do not have a notebook. Hanyuma twavugaga ngo you have a pen. Ufite ikaramu. Noneho kubihakana you, twongeraho do not. You do not, tugakomeza nk'ibisanzwe. You do not have a pen. Twavugaga ngo we have money. Dufite amafaranga. No, ntayo dufite. We are running out of money. So turavuga we do not have money. Twavugaga ngo they have plans. No, nta plans bafite. They do not have plans. Twavugaga ngo he has good ideas. Afite ibitekerezo byiza. No, nta bitekerezo byiza afite. Afite ibitekerezo bibi. Tujye kuvuga ngo nta bitekerezo byiza afite. Ibuka kuri he, kuri she no kuri it, ntabwo turi bwongere gukoresha do not, ahubwo turakoresha does not. So he does not have good ideas. Twavugaga ngo she has a laptop. Afite laptop, computer. No, ntayo afite. She does not have a laptop. It has a big head. It does not have a big head. Dukoresha do not na does not guhakana ko umuntu adafite ibintu runaka, ariko ushaka kubakoresha don't aho gukoresha do not. Aho bavugaga ngo I do not have a notebook, kahita uvuga I don't have a notebook. They don't have money. Aho kuvuga they do not have money, ushaka kubakoresha they don't. Ho hagiye hari do not, ushaka kubakoresha don't.
You have a car. Ufite imodoka. You do not have a car. Nta modoka ufite. Akushaka ntiwakoresha do not, wakoresha don't. You don't have a car. Noneho kuri does not naho ugakoresha doesn't. Ni contraction, ni impine. Twavugaga for instance ngo he has good ideas. Twajya kubakana twavuga he does not have good ideas. Akushaka wakoresha doesn't. He doesn't have good ideas. N'ahandi hose ukagenda bya applyinga bijyanye n'ibyo ushaka guhakana ko umuntu adafite. Do not cyangwa ugakoresha don't, does not cyangwa doesn't. Abantu benshi ko bakunda kwikoreshereza don't na doesn't. It depends on what you like. It depends on what you like. Bizaterwa n'icyo ukunda. Ugiye kubaza ibibazo noneho twemeje ko ufite ikintu tuvuze ko ntacyo ufite. Noneho thirdly tugiye kubaza ngo ibyo bintu urabifite koko, arabifite, ndabifite. Tugiye kubaza ikibazo dukoresheje verb to have. Twavugaga ngo I have a notebook. Kintu turi gukore turabanza ho do, akajambo do. Nta kintu turi gukore gikomeye. Niba ibya mbere wabyumvise ibi biroroshye cyane. Turabanza ho do. Hanyuma twikomereza. Turaba tubajije. Ariko ukibuka kujyana ijwi nk'umuntu uri kubaza. Twavugaga ngo I have a notebook. Noneho ndi kwibaza ese mfite ikaye koko? Leta mbanza ho akajambo do. Do I have a notebook? Do I have a notebook? Hanyuma kuri you twavuze you have a pen. Tubanze ho ka do. Do you have a pen? Ese ufite ikaramu? We have money. Ko twavuze we have money. Tubanze ho do. Do we have money? Do we have money? Hanyuma they have plans. Do they have plans? Twabanje akajambo do naho kuri za zindi eshatu he, she and it. Ntabwo turibanze ho do, turabanza ho does. Twavugaga ngo he has good ideas. Afite ibitekerezo byiza. Tubanze ho does. Does he has good ideas? Is it correct? It is not. Ntabwo tuvuga ngo does he has. Hano tubanza akajambo does ariko na ya has handi twavugaga he has ntabwo yongera gukora iyo turi kubaza iba have. Rero tubanza ho does ariko twagera kuri have ikaguma ari have. Tukita tuvuga ngo does he have good ideas? Ho twavugaga ngo she has a laptop. Tukita tubaza ngo does she have a laptop? Ese afite laptop? Twavugaga ngo it has a big head. Gifite umutwe munini cyangwa ifite umutwe munini if it is a cat or a dog. Tubaze 5 4 3 2 1. Excellent. Tuvuga ngo does it have a big head? Does it have a big head? Does it have a big head? Ese ifite umutwe munini koko? Iyo pussy muyinyereke. Show me that. You say it has a big head. Is it true? Does it have a big head? That's a question. Nuko rero tubaza dukoresheje verb to have. Ariko ntibizagutungure niba abantu bakoresha Icyongereza cy'Abongereza bongeyeho got nyuma ya have. Navugaga ngo I have a notebook, nahita mvuga ngo I have got a notebook. Byose bivuga kimwe. Mfite ikaye. I have a notebook, I have got a notebook. Nawe watangira ukajya ugakoresha ako kantu ni keza cyane. She has a car, she has got a car. She has a car, she has got a car. She has a car, she has got a car. Afite imodoka, she has a car cyangwa she has got a car. Byose bivuga kimwe. Ndatekereza ko twizeye ibintu byinshi by'ingenzi muri iri somo. Ariko mbere yuko tureba summary y'iri somo, mbibutse gukora subscribe. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe kuri ino channel kugira ngo videos zose nk'izi ngizi ujye uzibona. Ndetse mujye no muri comment section mutubwire uko mwabonye isomo kuko biradufasha cyane. It's really helpful when you comment and subscribe. Ushaka wana sharinga ino video umuntu wumva ko ayikeneye, umuntu wumva ko akeneye kwiga iri somo wamuha ino video. Mbere yuko dusoza reka turebe ibintu bikeya mu byo twize twongeraho n'akandi kantu kamwe tutari twavuze. Twavuze ngo I have a laptop. N'urugero twavugaga ibintu umuntu afite ushaka kwerekana ibintu ufite. I have a laptop, I have a notebook, you have a car,
they have good ideas. We have a house, dufite inzu. We have a class at 7, dufite class saa moya. Yeah. I have 2 sisters, mfite bashiki banjye babiri. Ngo hano ntabwo tukiri kwerekana possession, ntabwo ari ibintu utunze, ahubwo twatangiye kwerekana relationship. I have 2 sisters. She has 1 brother. He has both parents. Afite ababyeyi bombi. Urumva ni relationships twerekanye. Biroroshye cyane biterwa na context ushaka kubivugamo. Hanyuma ukaba wanerekana characteristics z'umuntu. For instance, ushaka kuvuga ngo afite amaso meza. She has beautiful eyes. Beautiful eyes. Kwabanje kugira amaso meza. She has, then kongeraho dushaka kuvuga. She has beautiful eyes. He has courage. Afite umurava. He has laziness. Afite ubunebwe. I have passion to teach English. Mfite passion yo kwigisha Icyongereza. Mfite ubwo bushake bwo kwigisha Icyongereza. That's my characteristics. Urumva rero ushobora gukoresha have werekana characteristics z'umuntu. Icyo tutavuzeho ni obligation. Wakoresha verb to have gute ushaka gutegeka umuntu. You have to study. Ugomba kwiga. Iyo ukoresheje subject ugashyiraho have ugahita wongeraho verb uba uri gutegeka. You have to study. Ugomba kwiga. You have to study English. Ugomba kwiga Icyongereza. They have to come at 8 a.m. Bagomba kuza saa 2 za mu gitondo. Ni itegeko. We have to have patriotism. Tugomba kugira patriotism, urukundo rw'igihugu. Nk'abanyarwanda wenda cyangwa n'abandi bantu batandukanye, ushobora guhura n'umuntu gukoresha akakubwira ngo you have to attend the meeting on Sunday. Ugomba kwitabira inama ku cyumweru. Wenda wowe ufite gahunda zawe, ariko because it is spoken by the boss, it is already an obligation. Kubera ko bivuzwe na boss, it's an obligation. This is part 1 on how to use verb to have. Iki ni igice cya mbere mu mikoreshereze ya verb to have. Tuzareba n'ibindi bice, turebe verb to have muri past, mu mitagihe ikora gute, verb to have muri future ikora gute, verb to have wayikoresha gute ushaka kuvuga ibintu byabaye mu gihe gito cyahise, n'ubundi buryo bwinshi tuzareba mu bice bizakurikiraho. Allow me to thank you for today. Let us meet in the next videos. See you. Bye bye.